Pena ya ni me llegó año de escuela ya seguí mi jamás venían de escuela a pecuere Adán a Eva viajín. Pepe cuando me yo hago eso escuela upea lleva. Con Génesis capítulo 3 del 8 al 13 como me uyan de para yo a su escuela. Ha y pe la ya ni emi. Cuimba hakuña o endu tu paña de llave o guatara mojina iwatirupi kaaru. Iwitu oñepyrũ jave oipejukangy ha okañy chugui umi yvyrakupépe. Tupa ñandejára tu ohenói pe kuimba'épe ha oporandu chupe. Mba'e mamópiko reime ha pe kuimba'e he'i. Ahendu reguatáramo yvaty rupi ha akyhyje ajehechágui opívo upéva rehe akañy. Tupa oporandu chupe. Mápiko he'i ndéve nde opioha re'u piko ra'e upe yva ha'eva'ekue ndéve ani hag̃ua re'u upe kuimba'e he'i kuña reme'ẽva'ekue chéve che irũrã ome'ẽ chéve upe yva ha ha'u. Tupa Ñandejára oporandu kuñáne mba'épiko rejapo ha'e he'i mbói chembotavýgui ha'u. Pero pehendúa siempre como ojehua ñandéve la jaju sekatuete y la otra vez la culpable. Mápiko la mombe'uágui chovekuéra reijopioha. El enemigo hizo que apeneara andueta, pero peikuaata ivaía ha iporã. En el principio ha'ekuéra opio itoiko ha orekópe inocencia. Ha'ekuéra notiño ñuegui, porque Ñandejára Moisés tem luz especial o protegía a la jetekuéra, por no ha'ekuéra otío ñuegui. Sin embargo, en el momento que o nañe'ẽrendúi pe Ñandejára o desobedecer pe Ñandejára mandamiento, upépe oñepyrũiko oñeñanduvai. Ha pe oñeñanduvai okatuetei arrastrase, ostírase otro hapichápe pe tapevaípe. Ha upe ojapo Eva, ya que se chepysy'ỹima amopysy'ỹita ahí la cherogayguápe. Ha upépe ojogueraháma hikuái. Ha ko'ág̃a Ñandejára la ininteresante mba'épa ojapo. Ko'ág̃a Ñandejára ou oñemboja hendavekuéra ha oporandu chuvekuéra. Mamóiko peimehína, ¿acaso Ñandejára ndoikuaa ha oikuaávo ñamopõhípe? Ha oporandu chuve mba'éiko la ejapo re'úpiko, Ñandejára ndoikuaávai. Ojapo alguna pregunta fuera del lugar oche Ñandejára. Pero iporã Ñandejára oha'ãrõ chuvikuéra o reconocepa hikuái la ojapovaihague, la na'iñe'ẽrenduihague hikuái chupe. En ese momento oporandu mba'épa la ejapóva ha omombe'ue kuimba'e ha'e hembi'eko kúlpare ha'e ho'a. Ha pe kuñáme ñeporandúva mba'épa la ojapóva ha pembóiko la culpable. Y familiar bandehína ko ojehúva ñande péichave. Siempre jajuhu otrópe como responsable. Ñambohasaseteíra ñande ajakála ñande rapicha'aka'ãi. Pe ojehúma amo iñepyrũmbýgui. Po Ñandejára de frente oporandu ñandéve mba'épa la ejapóva. Mba'éichapa ñeñandúhina. Mba'etekópa ndave ñeñandúhina che angirũ. Ñañeha'ãmíkina jajepy'amongetá ko'ã mba'e. Ani jahekase otrópe culpable. Ñande la responsable de todas las cosas en gran medida ojehúva ñande. Ha ñande ñañereconoceo, ha ñañepyrũ jahejápe mba'e hendapy'ỹi japóvahína. Ñandéve omahéta la py'aguapy ha py'árore. Jajepy'amongeta mí pykuaa ko mba'e ko árape che angirũ. Ñandejára tanderovase.